Boneza Ball wahimbiwe hano mu karere ka Rusizi. Mu mikino munyamwumvi wawo niwe wahimbiwe mu Rwanda. Ni umukino uryoha ukaryoha ikinwe n'abantu ni bafite ingingo bifuza kuzigorora kandi abantu bafite ubuzima. Ndavuga ubuzima gute? Ubuzima iyo mvuze ubuzima si ubumuga, n'abafite ubumuga barawukina. Ahubwo ubuzima urabona wakuruye ku mwotsi ntabwo ushobora gutera harango habone. Baze badufashe kwitoza n'uno mukino mushyashya. Rero numva turashimira mwebwe urubyiruko mwitabiriye kandi tugashimira bano bose bavuye mu biro by'umwepiskopi. Imana ibahe umugisha. N'umukino w'iwacu i Rwanda n'umukino dukunda. Reka nanjye mbonezeho. Uzi ko kuboneza bisaba ingingo n'ibitekerezo biboneye. Ni umukino ukinwa n'ingeri zose, amakipe abiri ahanganye izira guhangarana, bagorora ingingo bagasabana bagakosorana. Isinzi n'ibigwi bikegukanwa n'iyahize iyindi mu kuboneza. Rega ntumune gutya ndaboneye. Boneza Ball nkaboneza mu mboneza ntibagarure. Tureke ibidakwiye biturangaza, dukine Boneza Ball. Tubonereho no kungurana ibitekerezo bitwubaka. Tugaragaza impano, duhanga udushya, duhuruza amahanga. Isinzi n'ibigwi dukesha guhuza biturange, maze tuba ikipe iboneye. Kuri Boneza Ball nkaba umukinnyi uboneza mu mboneza ibona abataratojwe ukabahunga, abatojwe ukabiha bakakumaramo ibitego bibaha kwamamara bagahangamura amahanga. Uri muburanisha abadaheruka kubonanira mu Rwanyuma bajya mu rwa mbere baboneza ibitego mu mbonezo, n'abatari bafite aho babonanira bakakubona bakabonerezaho ibitekerezo biboneye bibubaka. Kuri Boneza Ball nkaba umukino.